да білесің, мына айтам, мен пек истедатлы инсан еді. О им кеманы чалайды, им рисамы. Пек яқшы ресімдер япайды, пек яқшы ресімдер япайды. О Санкт-Петербургқа барып, анда ресамлар академиясына кірген еді. 2 ел анда çalıştı, оқыды. Ama imkan yok edi. O pek qari edi. Ақшысы yok еді анда yaşamağa. Onun için qaytып келдік еді Қырымға. En belli yıllarından biri bu elbette tur arkadaş yeridir. Çünkü bu yer yangırap bütün Kırım Tatar askerleri, Kırım askerleri hepsi cenke gidiyor. Tur arkadaştan ağardı, gitmek gerek tarihinde. Hepimizin boyun borcumuz, Arbişni bilmege